Ni muri kano kanya ndagira ngo munyemerere rwose tugaruke kuri iri jambo ry'amateka, ni ijambo rya Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aho yatangaje ko rwose atemera neza ko ingabo z'igihugu cye za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zatsinzwe na FCM 23 ku rugamba. Ni urugamba rwabaye mu mujyi wa Uvira mu ntangiriro z'Ukuboza, aho rwasize FCM 23 yigarura ibice byinshi byo mu kibaya cya Rusizi, ndetse ikanakubita inshuro ingabo za Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abarwana ku ruhande rwazo bose, bikarangira yigaruriye igice cya Uvira, umujyi wa Uvira muri rusange ku rwego rukomeye cyane. Ariko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo mu kwishongera gukomeye cyane no kwerekana amayeri y'urugamba, yatangaje ko rwose ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zahunze atari ukubera ko zimanitse amaboko kuri FCM 23, nyamara kandi akirengagiza ko rwose igihugu cye cyamaze gutangaza ko cyatangije iperereza ry'urubanza rukomeye cyane ku bantu bemeye kureka kurwana bagahunga umujyi wa Uvira. Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo muri aya magambo yo kwishongora gukomeye cyane yagarutseho, ndagira ngo muri kano kanya munyemerere tuyagarukeho ku rwego rukomeye cyane, mbinjiza muri iyi nkuru ku buryo burambuye. Namwe muraza kuba muri hasi handitse subscribe no kugira ngo tujye dukomeza kugenda tubana ni mu biganiro amakuru agiye atandukanye dukomeza kugenda tubategurira umwanya ku wundi. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yagaragaje ko rwose atemera ko ingabo z'igihugu cye zatsinzwe n'ihuriro la FCM 23 mu rugamba rwabereye muri teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Mu nama y'ibihugu byo mu karere, Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo yari yitabiriye iyi nama. Ni inama yawe ku itariki ya 21 Ukuboza mu mwaka wa 2025. Yari yitabiriye iyi nama yifashishije ikoranabuhanga rya video conference. Yatangaje ko rwose FCM 23 yifashishije drone z'intambara zikomeye cyane muri uru rugamba ndetse n'izindi ziremereye. Bityo Perezida Tshisekedi Tshilombo asobanura ko rwose ingabo za Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zakoreye muri Uvira ari ugusubira inyuma nk'imibare y'urugamba mu rwego rwo kwirinda ko imirwano yazo na FCM 23 yamenekamo amaraso menshi cyane y'abasivile, naho ubundi ngo si ukumanika amaboko cyangwa se kwemera intege nkeya. Yagize ati ingabo za Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zasuye inyuma bifite impamvu mu rwego rwo kwirinda ko ubuzima bw'abasivile benshi bwahatikirira. Aya mahitamo si ugutsindwa cyangwa se kugaragaza intege nke, agaragaza uburyo duhora twiyemeje kurinda abasivile bari mu bihe bikomeye cyane muri iki gihe, muri ibi bihe by'intambara. Intambara yashojwe n'igihugu cy'u Rwanda kuri Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urugamba rwatangiye mu ntangiriro z'Ukuboza mu mwaka wa 2025 bw'ingabo za Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, iz'u Burundi Wazalendo ndetse na FDLR byarasaga mu bice bigenzurwa na FCM 23 muri teritwari ya Warungu birimo Kamanyora ndetse na Kaziba, bikoresheje intwaro ziremereye, drone ndetse n'indege z'intambara. Ibisasi ihuriro ry'ingabo za Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryarashe mu bice bigenzurwa na FCM 23 byatumye abasivile benshi bahungira mu bice birimo umujyi wa Bukavu, abandi baringa 1000 bahungira mu Rwanda banyuze ku mupaka wa Bugarama. Mu gusubiza FCM 23 ku rwego rukomeye cyane, yagiye guhanganira n'ihuriro ry'ingabo za Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ryari ryashinze ibirindiro iryambura ibice biri mu kibaya cya Rusizi birimo Katogota, Ruvungi, Sange, Kiriba, yinjira mu mujyi wa Uvira ku itariki ya 9 Ukuboza mu mwaka wa 2025 muri rusange. Kwinjira mu mujyi wa Uvira rero byatumye kubera gufatwa kwa Sange ndetse na Kiriba na Ruvungi, ibice byegereye bya hafi cyane na Uvira, byatumye rwose FCM 23 isanga umujyi wera de nta basirikare n'abakeya rwose ba Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abo Barundi Wazalendo cyangwa se FDLR bakirangwa muri uwo mujyi wa Uvira, ahubwo bose bari bamaze kuyabangira ingata bari kwirukanka kibuno mpa maguru. Bamwe mu basirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahungiye mu Burundi, abandi bahungira mu mujyi wa Baraka muri teritwari ya Fizi, bakomereza mu ntara ya Tanganyika. Hari n'abagiye mu ishyamba rya Itombwe, abandi bafatwa mpiri. Nubwo Perezida Tshisekedi Tshilombo avuga ko rwose ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zavuye muri Uvira mu rwego rwo kwirinda ko amaraso y'abasivile Amerika, abasirikare bavuye muri ibi bice byafashwe na FCM 23 bashinjwa kurenga ku mabwiriza bahawe n'ababakuriye yo gukomeza urugamba, aho nk'uko twabitangiye tubivugaho rwose bari kuburanishwa cyangwa se bamaze kubagezwa imbere y'ubutabera. Ku itariki ya 19 Ukuboza, urukiko rwa gisirikare rwa Karimi muri Tanganyika rwatangiye kuburanisha abasirikare 68 ndetse n'abapolisi 56 bahunze Uvira mu gihe urugamba rwabaga. Ni mu bihe byashize abakurikiranyweho guhunga umwanzi bagiye bakatirwa igihano cy'urupfu ku rwego rukomeye cyane. Ibi byose bigakomeza kugenda bigaragaza ko Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akomeje kugenda yirengagiza byinshi cyane kandi bishoboka
Ni mu gihe kandi byose bikomeza kugenda bigaragaza ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo akomeje kugenda agaragaza intege ndetse n'ububasha bw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko budahari. Urukiko rwa gisirikare rwa Karemi ku itariki ya 19 nk'uko twabigarutseho rwatangiye kuburanisha abasirikare na polisi 124 bahunze umujyi wa Uvira ubwo rya FCM23 wigaruriraga. N'urubanza rwatangiye ku itariki ya 19 Ukuboza mu rukiko rw'igisirikare rwa Karemi. Abo basirikare na polisi bakurikiranweho guta inshingano bari bafite nyuma y'uko umujyi wa Uvira ufashwe na FCM23. Ubwo rya FCM23 rigamije kurwanira uburenganzira bw'abanyekongo buhonyorwa nkana n'akarengane bakorerwa rwafataga umujyi wa Uvira. Abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wazalendo n'abapolisi n'ingabo z'u Burundi bari bawurimo bahise bayabangira ingata barirukanka. Abahungiye muri Karemi rero bahise bafatwa bakaba baragejejwe imbere y'urukiko rwa gisirikare ngo baburanishwe hashingiwe kuri iyo myitwarire yo guhunga urugamba. Abangaba barimo rwose barimo abasirikare 68 n'abapolisi 56 mu gihe barimo muri bo 66 imyirondoro yabo yamaze kuba imenyekana. Perezida w'urukiko rwa gisirikare rwa Karemi Lieutenant Colonel Desire Dionda Mukore yashimangiye ko rwose urwo rubanza rugamije guhana abasirikare n'inzego z'umutekano muri rusange zagize intege ndetse no kutumvira inama byatumye bakubitwa inshuro na FCM23. Yavuze ko urwo rubanza kandi rugamije gutuma ibintu bijya ku murongo mu nzego z'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kugendera ku myitwarire myiza, kugira gahunda mu byo bakora n'ibindi bigamije gushyira ibintu mu buryo. Ubushinjacyaha bwa gisirikare nabwo bugaragaza ko rwose ibikorwa abo basirikare bakoze bitubahirije amategeko n'imyitwarire ya gisirikare ndetse na gipolisi ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngana ku musozo wa polisi bato bashya 1903 barimo abakobwa 359 n'abahungu 1544 barangije amahugurwa y'imyitozo binjiza muri polisi y'u Rwanda. Abo polisi bashya binjijwe mu mwuga kuri uyu wa mbere ku itariki ya 22 Ukuboza mwaka wa 2025 nyuma y'amasomo bari bamazemo amezi 8 mu kigo cy'amahugurwa cya polisi y'u Rwanda giherereye Gishari mu karere ka Rwamagana. Umuyobozi w'ishuri rya polisi rya Gishari CP Robert Niyonshuti yavuze ko abapolisi bato barangije amasomo ari 1903 barimo 40 bazahabwa urwego rw'igihugu rw'igorora RCS n'abapolisi 178 batorijwe mu ishuri rikuru rya polisi rya Musanze aho barimo no kwigira kaminuza mu mashuri anyuranye. Yakomeje avuga ko abatorijwe mu ishuri rya polisi rya Gishari batangiye amahugurwa ku itariki ya 17 Mata mwaka wa 2024 ari 1748 abasoje bakaba ari 1725 kuko bagera kuri 23 batashoboye gusoza aya mahugurwa kubera impamvu zitandukanye zirimo uburwayi, imyitwarire itajyanye n'indangagaciro za polisi y'u Rwanda ndetse n'ibindi. Ati mu gihe bamaze hano biza amasomo abaha ubumenyi, ubushobozi n'imyitwarire iboneye bizabafasha mu kazi kabo ka gipolisi mu rwego rwa polisi bato. Bize gukoresha intwaro, imyitozo yo kumva amabwiriza karasisi, imyitozo ngororamubiri, kubungabunga umutekano n'ituze mu baturage, amategeko, ubufatanye bwa polisi n'abaturage, gucunga umutekano wo mu muhanda n'andi. Bahawe ibiganiro kuri gahunda za leta zibafasha mu kazi kabo ka buri munsi. Minisitiri w'umutekano imbere mu gihugu Dr Vincent Biruta yashimiye cyane Perezida wa Repubulika ku cyerekezo cyiza cy'ubushobozi ahora ashakira iyi minisiteri y'inzego z'umutekano kugira ngo zishobore kuzuza neza inshingano zazo, gucunga umutekano w'abanyarwanda ndetse n'imitungo yabo. Yavuze ko abanyarwanda babuze umutekano igihe gihagije ndetse banabona ingaruka zabyo, ari nayo mpamvu bakwiriye kuwucunga cyane. Ati uyu munsi turashimira cyane umutekano uhagaze neza muri rusange, ariko hari ibyaha n'ibindi bibazo bibangamiye abaturage bikigaragara birimo ubusinzi n'ingaruka zabwo, ubujura, gukubita ndetse no gukomeretsa, gukoresha ibiyobyabwenge, impanuka zo mu muhanda ndetse n'ibindi. Dufite inshingano zo gukumira ndetse no kurwanya birushijeho kugira ngo umuturage dushinzwe akomeze kuba mu gihugu yishimye. Minisitiri Vincent Biruta yavuze ko abanyabyaha bakomeje guhindura amayeri ariko ko n'inzego z'umutekano ziticaye. Asaba abasoje amahugurwa gufatanya n'inzego basanze mu gukomeza gusigasira umutekano. Ati muzarangwe n'ikinyabupfura, gukorera kinyamwuga, gukorana umurava, kwanga umugayo ndetse no guharanira ishema ry'u Rwanda n'abanyarwanda aho muzaba muri hose. Muzakomeze kandi mufatanye n'izindi nzego, mushyire umuturage ku isonga muri gahunda zanyu zose kuko ibyiza by'abaturarwanda nibyo twese duharanira. Polisi y'u Rwanda ivuga ko rwose muri aya mezi 12 ishuri ry'amahugurwa rya polisi rya Gishari ryahuguye abapolisi na daso bagera kuri 8529 amahugurwa n'amasomo atandukanye yaragamije kubongera ubumenyi n'ikinyabupfura mu kazi kabo ka buri munsi.
mwakoze kubana natwe muri aya makuru magufi yaragezwe muri kano kanya. Nge nitwa Tuyiringire Ahmed, dukomeze kugenda tubana mu biganiro ndetse n'amakuru menshi cyane dukomeza kugenda tubategurira umunsi ku wundi. Nge nitwa Tuyiringire Ahmed, ibyiza byose bikomeze kugenda basakaraho umwanya ku wundi, amahoro y'Imana ndetse n'ibyiza byose, imigisha bikomeze kugenda bageraho umwanya ku wundi. Nitwa Tuyiringire Ahmed, mukomeze kugubwa neza kandi ibihe byiza kuri mwebwe n'abandi bose aho muherereye hose hirya no hino mu isi.